ne tau sanga le ngata ye uofolo la tau soifua mo le lii. Ai whapea fo i tātou umalava o e o i to tono le ahinga o le atua. O ye lau tusi pa ia, o na sua leo lau tusi, i le lua Timoteo, lona mata upu. E wha. Lua Timoteo mata poe whaar whai poe lua o ile la maua se whamalosi au mo tato umo la unga lulue o e wofo i nāturu lato soifua mo lato wola mo lato teimi e whape nao na whatino ai le au nangai i le malo le tua. Whape whamtalanga Paulo ya Timoteo mai le lua Timoteo mata poe whaar whai poe lua ia e tala i atu le upu. Ia e whamalosi o naso e taunga le muai, ma o naso e le taunga le muai. Ia e whatonu atu, ia e awa i atu, ia e apoa i atu, male ono sai, ato uma, male ao atu. Ia e tala i atu le upu, ia e whamalosi o naso e taunga le muai, ma o naso e le taunga le muai. Ia e whatonu atu, ia e awa i atu, ia e apoa i atu male ono sai uma atoa male ao atu. E ina i whaliwina whapeotania o te whiwhaitawina mua my New Living Translation e whapea. Preach the word of God. Preach the word of God. Be prepared, whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teachings. O le ESV o lo whapea mai. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Or the easy translation of Ampere. Tell God's message to people. Always be ready to speak God's message clearly to people, whether they want to listen or not. Warn people when they are doing something wrong. Tell them to stop doing wrong things and explain to them what they ought to do, but be very patient while you teach them what is true. Ole monai minute o toi o tātou sauninga. Tusa ma le whaapaia o tātou tō whinga o ngā ruanga le atua, ma le whaaina o ngā ruanga le atua. O whaunga ina ai le tusi le lua Timoteo. O le tusi le lua Timoteo. O lana tusi muli. This is final letter. O la tusia ma o le sa tusia la apostolo. E le tusi le ia Timoteo. O lo whape na ona awina ai e Paulo Timoteo. E fesoasoani whawhitauli o le kanisia. Ona ua le mawhaia ia o na anu. A lewa sent, o lewa awina Timoteo. E anga e fesoasoani i whawhitauli o e kanisia. O le tusi mulimuli na lea Paulo. O an tusinga. Mai i le tusi lea. Na taua i e Paulo mawhaia tuai Paulo ia Timoteo. Ma whailoa e Paulo ia Timoteo. Le mea tau o le atina ina o le kanisia. Whape feo na atina e le kanisia Yesu. Hallelujah. Le la ia i le tusi lea. Ma whailoa tua i e Paulo i lona tali ila whatu tua ia Timoteo. E whapea o na atina e le kanisia Yesu. E te ave iai whatununga ma e whamarosia tangata i le upu. A mata al whamarosi lea Paulo i le upu whapea. Tā la i le upu. La unga le upu. A mata ia le whasamoa. Pero whasamoa na whaima. Ia e tā la i atu le upu. A mata lava le whai upu e lua le upu whapea. Preach the word. A alunga e o loo tautarangi ai ia le mata upu e whapena o na hola ai. Amen. Ma wha tamu whai
e o tangata ina ia whamaoni. O le ulua I upu la, o le whamalose la apostolo I lona tali. Preach the word. Tā lai le upu. Launga le upu. Ia, e mwhai ona tātou mawhauwhau whampea, launga le upu ono mawhauwhau leo tangata whampea. Tua pure laa. Eim tangata e tua pure laa. Eim tangata I tua pure laa. Ona o le mawhauwhau ngā tau lone launga le upu. E le eisesi me launga I launga pure laa. A tātou whaita wina le tusi lea Paulo I a Timoteo. E leo whata wina le tala lea Paulo I a launga Timoteo tua pure laa. Hallelujah. E me whaino whape atu tai haune nei. E a ngā waa sos tangata mo le upu le atua. O le upu preach, ma le upu word. Le a mata ai le whamtalanga le whamai. Preach the word. E lua upu pertania e whamatala I na ai le upu preach the word. Mai le ngangana e leni, e lua upu le upu whapea o le exposition, ma le comprehensive explanation. Longa winga, preach means exposition or comprehensive explanation. Longa winga. So stangata e tūla I le mea lea. E tatau na, e mawhai ona ia whaali. Exposition longa winga, expose, whaalinga, whaali. Whaalinga mai pia, whaalinga mai pangpango, o whaalinga nei mo whaali atu. Means expose. O le mea sale I loa istangata, a le ai loa ina ua expose. So preach means expose. Malisi from talanga na upertania comprehensive explanation. Ia faa matala ia mala malama. Timoteo faali le up. Ma ia faa matala ia mala malama. A e a ngai mai nei, a e alo te le mana malam. E le loa po le anime sa e yak. Pesa e a wai sauninga, pesa e a wai se ainga, pesa e a wai se konseki aisa, langa e ke alo e le mana malam. O I le ma sane o tau whafonga whai atu I sa utala. E loa sa iai le atua sauninga, ina ua e a ngai lo maota, ua mawhanawhana lo wanganga. Ma whanawhana whapei, ma whanawhana ina ua e mana malama I le upua le atua. Le lai la unga I Paulo mawhai a Timoteo. Hallelujah. Ia la tala I atu le upu means ia whaali atu, ma ia whai ia mana malama. Mo le au ngā nuru e uma, ua whapei nā o na whawina ta hauna nei. Whaali le upu, ma ia wha mana malama le upu. Hallelujah. Praise the Lord. Ole upu lea, the word, preach. Po le upu tā lai, po le upu launga, po le upu whorwhola. E sau mai ngangana eleni, sau mai upu eleni lea ta o le ki roxan. Ki roxan, K-E-Y-R-O-X-O-N. K-E-Y-R-O-X-O-N. Ki roxan. Kiroxon means publish or proclaim openly. O le taimila lena tautalai, Paulo ya Timoteo, preach the word means to publish the word, to proclaim openly the word. E winga lo loto po le ano fale, po le upule masano whangainga o le context o le whai upu e lua. Lona winga. O le upu preacher leo winga whapea, sau la unga tua pule laa. Sau e whauso tofi la unga o na whatanga leo te la unga. Le ai. O le whangaina e la apostolo le upu lea. O loo tala noa, I so se area e mawhaunga e publishing ai le upu le tua. Amen. E me whainga e kango proclaim le upo le atua e lo ainga. E
whainga e kango proclaim le upo le atua pe a whapeo whanau o lunga lau ai e whainga proclaiming ale upo le atua. Amen. E whainga e kango whasara laua i ngale upo le atua publish. E mawhai o nga e lono wing o le tala lea o le teimine whai atu ai Paulo ya Timoteo preach the word pe ta lai le upu e le o winga le tala Paulo ia i se whai la unga e tu o le pule la e le pe o le teimine e tasi ale e mo tangata tu o le pule la le hai so e mawhai e tangata uma ona yailu la tua vanoa e publish ai le upu le atua e mawhai e tangata uma ona maua la tua vanoa e proclaim ai le upu le atua na winga i e tala noa e mawhaina proclaim le taimi o lai ai e mawhainga proclaim lunga o TV e mawhainga proclaim lunga o mekasingi e mawhainga publish lunga o Facebook e mawhainga publish so se mea lava so se area lava e mawhaiona tupu e mea lea ia e tala i atu le upu o le upu o lono winga o le upu a le atua a ele o se upu hau o le whaamaro singa la o le ainga o le atua ma whaama whanawhana atu le upu o le atua moe i so se kerusiano lava e iaila na ai a tatau e tala noa i le upu o le atua amen e le mawhaiona tu o se whame saulalo le oes whaila ungo tala le no e iailo wa vanoa whailo tua oi e mawhainga e fola le upu o le atua you can do it. Amen. E mwhainga ko whasala winga. Amen. E mwhainga ko kanso inga iskangaka. E mwhainga ko whasala wina atu teime tau te poto ai. Whamole le tino ke riso mara ingo le atua. O le upo le atua e le ngā o le wharesa e la ungai. O le mele o le misi le tele o ke usiano. E tau lo le o le lotu. Lono winga. Wo o ina o le no whanga na e la unga le upo le atua. Ai whawhea kua. Whawhea lea pia umaku loku leo sa. Whawhea pia umaloku leo sungafua. Whawhea pia umaku loku ia whai iaso vai aso. O le ale upu la a whai kua. Ka wai misangi a iski ngā asu a kungola ko upu. Ai leo se upu a le atua. So we can be proclaim the word of God. Iso se kai milava por area le por kai milava fer coutina pe manga ia le maure kwa suang ya kaso pa manga ia le maure le pe ai for ainga ka ko maka i vai kai mininge a fai fongo isi a vaenga o ka ko for ainga ia ai ngam fai fongo na kala ngo polan me ka fai ai manga pe alo ko ke lu launching ar for ainga for masang lu ia mru ka kala ngo ile upo le tua. So ole so sani la mo tanto le aingo le atua mai se o tanto to finga o malo le atua nei tae ole upo le atua e mawhaiona e whaali alina pe mawhaiona e whasara la wina e source area e leo winga le pure la le pure la anga o ngeia ai ata ape atu nei to tele male ano nei o tanto a tanto tau whaiolo e tala ile upule taime o tō nai taime o nofonofonga taime o whaasawili viringa. La lo pulu foi e taulanga, la e whaasawili a pe uma sole le o le li. La sa usi le fia le o le li ilei. La se me o ko se manga i o ngā me a, whai mai Yesu, a wha poto se toa, lua posto tolu e tala noa i lo ingoa. Min se le mui alonga ingoa. A tala noa i le o lona ingoa. Whai mai e iai whaatasi maia i le nato o lua, po le nato o toku. Ai fai poko va pe kamare ka ko so le pe kau seu mai foi fika ko inga le aso ni lango lo makuanga se wa mi o ia lo makuanga ale poko ko fa kusa a ko lu a karkala ngo fa pe nga ingisi upu ia ngala mo kwa kele ala le nga ku a karkala ngo ile ngo Yesu talo folo to fa pe fai ai masangi nga makarkara ngor swa fo Yesu. So le upuna le fai mai preach the word.
So the word can be proclaimed. So se mea lama. TV, ngusi pepa, internet, Facebook, or internet. Po sau kuskusinga. Ke loa sau la langi le woye. Makwale anga whaia. Ka kula lo langi ma le Facebook le lo sau ngei ngā kuskusinga le anga le kulunga. Ngā kuskusinga lima le whai kaimingei. Ko vai mai le aka lea. O le kaimingei ka ko makala. O le leanga o le me whai lea. Au ngei ngalo ia te oe le aingo le tua. So sau sasi ar kaulanga. Ie whai keke wa kemra umar kaulanga. Kemra umar Samoa. Ma le lau langi a koa. Ngā e ke kei alo vai a kurunga Facebook. Ai o sau elo waka ke le lopo inga whaia. Say amen. Al menga le ia tatou mataala e kalesia fa mole menga. O sanga tau kaule mauangi mi sanga ngi upu ngei au misa lungo Facebook. A fa fonga mai tino ke riso e misa lungo Facebook fa mole salamo ngei loa. Amen. E o fusuanga sa lungo Facebook. Yo le ai le so pe o ka ko maka la e ka ala a kongo le o lo ke ro ka ko fa ke wa ka mo uma so se me ka ke o ia nga paua yo me ye mo ri nga ka ulanga e lo mo ri e kuai e lo mo ri a luai e lo mo ri sa ungi ai mo ro si le fia so se vai pango Samoa wa ye uma me e mau ai ka ko o me le tatauna e fanta mala o lau savali ia tonu lu mo le atu. O lau tautala ia tonu ilumo le atua. Tautala i upo e ola ai. A o iei foi stangata o le inga o le atua, po stangata o mai mo mai lunga o penga ta whailangi e tele lantana no i upo e whanoiles. Wha more sui loa. Aisea, langa o le mata upu le ta lai le upu o le upo o le atua. E le o whapea mai paulo. Ia e ta lai atu le upo o le atua. Ai atato mata lele iai o le winga moni ale o tala le apostolo. Tala ia tu up lele up. Ele o se up o fai au. Ele o tala i o le up o tama. O le tala i ina o le up o le atua. Amen. Ia tato mamala mai le vaenga. Ina ia mawhai o na tato mau so tato manatu. O le si vaenga ta ua mo tato o wha wina taone. Le ngata ia ila tau i o wha wina taone. Ai mole kale si ato Yesu. Ai faita wina nei ia le mata upule fa. E fiku le lei mea ngai tala no ai Paulo ia Timoteo. Fitu. Me mua o le upulea in season ia aso e taunga le muai. Ma aso le taunga le muai. Fai mai. Ia e tala ia atu le upu. E ia ina le upu ngai sa sooi fo marfa Samoa ngai fai mai. Ia e fa malosi. Me mua nga fai ai Paulo ia Timoteo. Ia e fa malosi. O le me mua ngai sa ore me. Ia e fa malosi o le upu lo e fa pea. Be ready. Be ready. Hallelujah. Me mua nga be ready. Be ready. Sauni so se taimi. Mo le upo le atua. Tātou foi le ainga o le atua. Tātou foi whafonga mai ua whawina tai au nei. Mo tō whinga ese. O le au whaili. E awa noa i le upo le atua. O le au tālai. E awa noa i le upo le atua. O le au pepese. E awa noa i le upo le atua. Whaila unga mati a kono. Whaia onga o sa. O lo tau awa noa o le upo le atua. A iaina le upuna whai Paulo ia Timoteo ia ngā mō tātou. Be ready. Longa winga o le ready e maua mai kua. E le maua i. E ta pena mai tua. E ta pena le vai aso a tole mea ta o le be ready. Whamalos. E le mawhai o ka sau i o ka whamalosi ai. E pe sa uni ia o aolo. Pule ai o le ta pena ina o lo ta ola au auna i le tua. E ta pena mai tua. E le mawhai o na tono whanau whai tua, mawhai ai mea ta te loto iai, ta saulo i iwa, waka saungi peika ika sa kangaka ua lewan kāpenga. Kei leo mamoro tangata e saungi fusu anga sampingi. A le whako a sauale kongo mai le e sang kāpenga nga. Nā mea kupur kangaka nga. E le whaawo i kua, e awe le whaka i kua.
Kaka foi le le van ka fa la ka penga la ko lengi champinge e ko lengi e fusu ya la ka fa pe o ia wa leva se me nga fe ngo finga wa ko ko ngole mai pingi lo ke lo le afur ko nga ka fa penga e le fa wo fa pe ku ai ma kwa fa ka fa le ye ku wa uma e fa penga uma le ola fa le nga ele ma fai o ka ngofo fa sama ngoka ke le sau ai ka sau mo ko fa moi ka ke ka winga le kaua le kaimi la vonge la me mo ka ape ka ngaka le lo pora le me le fai le se loto e fa ma fona ina o le me so ai o fai me ika mai matua le ta mai o le fa ma lo silia be ready tatu au so uma fa winner town nei au talai be ready au faidi be ready. Kalesia Yesu, be ready. Fight tangata na yutafa. Be ready. Be ready la. Sauni la. Fight mai. In season and out of season. Ia famalosi yaso e taunga le muai, maso le taunga le muai. A ole mele fight mai. Ta la ile upu. Ta la ile yaso e taunga le muai, maso le taunga le muai. Longa winga ia e famalo se tala e kusa pele yango ku yae famalo se tauna upu kusa peva ya kula u marmuri ka upe fate tainga la fa ya tua hallelujah em fainga mamla mo illustration la fa ya ku lunga pure la so se ka e tu lunga pure la e la hunga up kusa peva ya ku olae concentratis kangaka ai kusa peva ya ku olae eva iskangaka ona karangoa. Preach the word in season. Pe falongo, pe le falongo. Falongo fole yele, fa fonga fole lo to fight we natural versionally easy. Fai mai. Tell God's message to people. Always be ready. Always be ready. Fai fa kasi always be ready. Yeah. Always be ready. To speak God's message clearly to people, whether they want to listen or not. Pe manganga o yai pe le manganga o yai pe fia falongo yai pe le fia falongo. Preach the word. O de langa faya kuangi me de ma se siango mai. No, preach the word. Ah, fata ta ingana pe tua tu tangata lunga nei la unga upole tua pe oai tangata o lai tala noa oai tangata o lai ele oango preach the word. Pe ke kala ia ko ala umarikua preach the word. In season and out of season. Aso e taunga le muai. Ke vai ku asonga mo ko ia ngohango merkanga kaya oi. Oi. Ia marka ko fo le fa ko e no fo Yesu ya mai. Allo, e se me ke ma. Sala la unga ko le upo na fer kerfo. Preach the word. Hallelujah. Longa winga. O whaafita uli na o le merenei o le tāla inga o le upo le tu. E ia iaso e taunga le muai. E ia iaso foi e le taunga le muai. A ia iloa tāla i pea le upo le tu. Amen. Lua. O le out of season. Ia le ua la vea tu i. O le taime le fia whalongo i stangata. O le taime e la unga toi tangata ala e tala noa. Na e tala noa la e se tala la e fai. O taime la unga toi ala e ka mo mai. Fa maka e fai ngo fie o te tau so ina ana e tato fai aonga. Awai so se kaimi a folele la e ia ilma fofau a kor tangata le mo alava ia kwa e se mea la e fai ka mai. E ke ia le paharma o ko furunga re pe kau fai vore pe kau fa ke i mai ma koe ni liu mamai i le mele kala i mai i ma koe ngofo fa le mo ala wo e fa sanga du mo ngofo ala fa sanga fa pe koe kau langa mai loko inga ia tau la i le vai anga i le upo le tu melongo konu ya hallelujah la fa ngaka i wa umai mal tanto tai ai ole au te lengo mene ya e tele o isi mei i ele i o at masalo ele o pe o ngangi e o ngā mo tanto ai mo le au fai tofi uma
O e ngā lulua ngā rua ngā le atua. Wo foina lo to soifua. Preach the word in season and out of season. Tāla i le upu. Fola le upu. Study le upu. Sua le upu. Ie wha mahoni le upu. Hallelujah. Ia e nau le upu. Ai nau ia nganga. Nau le upu. Lango le upu e whawhanga ia nganga. A tātou nau i ola nganga. Tātou nau le whaalinga mai le atua e whawhanga ia nganga. E le ola se nganga ia tātou upu. E le mawhanawhana se nganga ia tātou upu. Pe susua tātou upu. Pe maotua tātou upu. Pe loloto tātou upu. Pe o le arto i ngā levo i aile upu ar tangata Samoa. E le ola ai se nganga. Ai a ola le nganga e ala ilo tātou nau le upu le atua. A wā nganga o tu ina mai. E tu ina mai loa nganga i o tātou lima. Whai au ngā sā le au tā lai o le au pepese. O ai lava o ngā lua le atua. I o tātou loa touch tātou in touch tātou media. Pe whape i o na tātou whaia. E mana o mia o tātou loto tele. Mana o mia o tātou whamaoni. Mana o mia o tātou nau iai. Whamia le atua tātou ainga. Ia foi le atua le tātou au ngā rue. Hallelujah. Ia tau loto tele. Ia toa o tau loto. Ma ia whao penga ina o tau. Au penga sili mai le ngang pa ia o le atua. Loo ia te au tau le atua. E au auna fia ai. A o le mea sili leo na tafe e whamanu yanga le atua. O lo tātou soifua whea lo whaai. Kau ke whiu e pamuru ngā ruanga le atua pe a whai e le whea lo whaai le kālesia Yesu. Tau te whiu e pamu ma tātou tau anau whaunga le atua pe a whai e whea nai le whai ngā ruanga. Amen. Ai a whea lo whaai le unga nurue o le ata nao le kālesia Yesu. Tafe foi whamanu yanga, tafe whaunga. Wa mi o ai ke usano tau a mor fa unga le tua. E te lo, e te le tau ana winner fa unga le tua. Pe ai a lofa fa maoni le ali, mai a lofa i tangata. E le pese masano fia usu, God loves people more than anything. A o le tangata, e a lofa i le tua, to e a lofa i tangata. Tala na Yesu, a lofa i le tua, to e a lofa i tangata. Te le tangata mai a lofa i le tua, ai le a lofa i tangata. O le whai longa nei e loa ai te alofa i le atua. O lo alofa nei au au tafa. Se si langar kakanga i au kafa. Whai, I love you in the name of Jesus. Ia, whamania tēne mai le atua nei tae au. I le swafa Yesu. Amen. Amen. Hallelujah.